Kabu chama very well. Kabu chama. Try. Yeah. Which fatal many years even a chair of your room. No, never pushing Iga. Dambuan. For dear blow. Final afternoon, I leave. Final hour of you. Final, yes, but I don't do this myself. Thank you. But Bonnie Saint, Yasuma, is your majesty in Tackie Teiko Tsuru. The double of your left from Quebec, she got your metash, no matter okay about a bullet to you. Abiasuma. Boni. Mantse ni defend. Fine, actually me, Joe Lartey. Fine, me bani defend. Name. Fine, Joe Lartey senior. He said Ghana to Ghana. He 95 years. Ni nyoni kune. Akuni kechele keti Dubai. Ni World Cup na wapi. Ni aya truly hala award. I can recognize only if he Ghana, Ghana, Africa. Woni ibashia woye ni Abiasuma. Ke former big ni isef Ghana all this wa na gbene man pen na gbene jele mi fen ina no ni fi ke Ghana, ke Africa. Be noni ake hale sani wo ba ni o ke ba chon wo ni o pani ke wo ba ini agbene noni ji enyo ho numo Joe Lartey sin go back to you. He launched awards about 7 years ago. Tawni na award say o ke ba ngani here ni work ni no na award say ba pe Ghana mo fen ni ba be ati wona we ko okay wo ba be ye kisi ba mi o sa ni fen manya Fine, the trash you are. They want to go Sana. But finally, go we a trash. They go to Sana. Fine. You were nigga ke watching. Bonnie was from only. From watching. Bonnie, did you Lartey? They watch a mechanic. Okay, ni echuni ojuba ye Ghana, Africa ke mamu fe sene achele ke Dubai. In the Germany sa afi ahale. Kafi ahale ni echetashi lewu. Biasuma tashi enye na aka Germany ni ahale. Ekiba chon iche. Okay, aba bani eba chon le. Enye no le won igame ye second one awards ni no ambassador ni amkecho niga oni bechomo iyo ni niga ba ha me amenya amechi ni o kama ba amesani enye amekeba dile niga ke iwochi nyene Biasuma ke wochi boni oche Joe Lartey over to you egbe akeni e Biasuma dabo ami ni ba kende full dani ikule ba fa ebi ami kusun isa niko ba manchewe fio we pe kenye da tonyo kano tako cheme kenye family wo ko le Iradon Fine. Agbene noni ake hani mo ye Dubai. Ani wo ke ba chon. Niga ke wochi boni oche egbe kenye akebe ejule moni ni ake hale Dubai eba ni etuka niga
Dubai be. Abiasuma ke she Dubai bi ya ke be don susumu ni ya pa na me ke a oche I'm trying to get my friend. ke e chogbe no ni ke njolele One Sheila come to Dubai. e shile kon ojuba Hala not true. ke hale no chuno They will hala equal. hale ayiko Jamaica, you mean your point. irado Kedichua Khalid. Or launch award, naturally. Over to you, sports commentary and presentation awards. Niji award ni akewaju many few but modern wa your commentary. Kuni legacy one money ke Ghana ke Africa ke Ghana abachan. Your launch award say ni akeba award the whole country sports presenters, sports broadcasters, sports commentators, both ceremonial and like sports commentary. Ni each for a long time now, they've now launched award say Onyeku Wafi. Chini afine ni award the whole world sports writing body award the legit the first president of SWAG in Ghana. Ni Peter founding members of SWAG. Okay, I use the opportunity ne kuni oba ni mase isiba ni ke wamu kuni a job ni award say anya promotion ni ekepia no nya kan gama mo fen agbeni Ghana fen agbeni in future ko e ba yen pe Africa e ja keshi nwe ya tuni ni Nigeria e wo eventually ba pe Ghana Nigeria award ni abiasuma leji ogam fen yen lo Mantse. Nishmoni yo gafen yeshi. Oh, swakesi. Kenny endorse award say hawo. So ni no award say banye ban. Kuni utumo achan. Okay. beniga ke wochi boni amebia me ke niga ke wochi gane shela ke shi yumono wi a launch of the award the fame batuni ibabo iyo modern ni majia cheme fe ni yo gabukwa no wo ameduino ni iwale kesusumo ni amekeba pia award ne launch ke ba wo ga traditional council no tuino ke ha bejano tu ni kashi ke agwe fe ni yo mi e no abo de ko ni anima ale ya no fiano ni de ko mo wolo no panify ni bo amodi ko ni ni ashe nyim nueje boni abiasuma yibe ke na gashi ato tafache ni owo section shi kaji ibanu fen woche woni Joe Lartey over to you bi ami e ba won na wa si dani obaya no woni minno ni patre trend ba you feel ke ibi ta ba ji amaji mena ba ke bedani woni ba fa bi ami asmo wa chewo ni minu ni kwade entre ni le patomo yumo fiu ashuishi ke ibena fe wotla bi wajo mincho no fo ni wole we ya fe ko ana we ya gona ba chela ka shu ni minu to yo te shi alo he yumo ni abiaso onye nu ofuku otu na-akpa ajemwe ajashipon ajioni aworo atrebo odamogun ite okobon efijin
ye kole che chedie ha e tro okropon na body Ghana fe gio yi ade bi e ade asia ayawo no o ka me no te kole pe na me yefo e kala kemba ata ya dafi ni turanu ni ngare ni tulo ono mo sabo che draw e ha wala seke no mali jemo no na se na mo bani ni ko yo ni no le che no kile no ni tulo ono mo sabo come on over to you Joe Lartey fe ye opakwan ye ulado Joe Lartey Jr. And Joachim Kauli Lartey, over to you. The sister of the tribe. Actually, Lartey, she even felt a lawyer. Actually, I will appeal. Finally, he passed a law. The appeals. Finally, no one is for you. Finally, can Clemaji schedule in your menu. You know, but you move few, but like you need quite the train office of the government. When money chair non you have phone with administration office of the government. You mean no chair no ni ayetaki. Just eda no ka me. When money chair no lagi ni ayi senche. No just eda no ba me. Na we ni ama tego. No just no ba me. Then we ochamfo ache. Beji Emmanuel Amu Kwe. You need the machine beji uchami lai niji eten. Wakemba inyawe no Justice Julia na Yale Sako de Mesa, Chief of Staff, Office of the Government. Fanake mba nchekwe no beleji ni tete ashon niji enumo ga senche. Then we need to go Tackie Teiko Tsuru. Then we go to Artifoche. Niji ni Aijaku. When you know Jubeni, the Justice Secretary. Olumalo. We set Amatekui, the Nishika, ya Jasi. Then we do Yati, Office of the Government. But this is the tema, Lady Sandra Davis, Office of the Government. Well, Office of the Government, well, media, Niji Joseph Jani, Lady Money more for him be a name. But often, Kawa, you see, Satia me, money a Dabois, private resident. Tony, Niji Abiasuma, but the Jafadi, Amwaya, His Royal Majesty, King Tackie Teiko Tsuru, Niji Enyo, Gamanche, and the President of the Ghana Traditional Council, the Secretary of the But ini ya shibami ya washi abiasuma ke waje ke fobuya Minta makele ni wopa launch nzene mwe libete na adwe moneke neke niga edwe mone edwe ike ehue yo ake nibi ne edwe ewo nibi kuma no yewo menu o trash yete efo yewo mi lele domie beni wo ngaka gbemo wo fe wo yi momo ake obaba ni
Nike nake hamia nik batone. Shili yake neke. Ejake gashitamo ga majemashitamo ni milie. Nakule nekeda. Anakwali bimuna kule nekeda. Nna kama kae keje Richida Kwe ni etui wa ewa wule the lion heart. Richida Kwe the lion heart. Keje leno kecho ni iyu areo ake nibi ni kefa beni yana yemeku mama cheyeli here. Midenche mma ibena idona igume fi ona re hopo nka ke be ku e nke olupa ko ti kumasi ni woke wuji yake schools ni ojebe ife ko yake yanga asate tusuko iba ko be mo shi woloja ben woja wota na gbene shidaba ake asante hinye ke ismune na asante ni mana wodi mbati ni tie echemi onko Joe Lartey asante hini nchemi onko Joe Lartey deke mfe kome vede butu ndenko ye ewo nnaji ano ni babo eko bebe mu ba fefe bu ni ba dabi si baba o ba tande abakebe no ko kede ni ba shia do sene kana shi me ji gbe te no le ye ni na mi ga no le mi eke no le ko wo ehi eyi ake ete ni bi ko ma chi ye wo be ni wo bo le tu ye manaka ni eno obede du o le gbe ko ni che Joe Lartey du nfelele ke bono ni ngo shi wo yin do enu wo to ake wo ba ngale wo ba tu ni e wo bi to le wo bi ba je ake wo ba keke ni wo ke ni bi aba jo shi wo ba ni wo ba je ake ewo ga no ye wo shitira monen efoni na je ye wo shitira mo mi ben wo mene di bete efoni na je ke ko efoni e ke wo so ni ke ko efoni e ke wo so ni ni wo ba she bi ni mi na ke lele ake wana kamache de no le fio ni bi na je ye me di bete sports stadium the swimming pool ni bi gamache aho me tata mo bi ye ni ve fio ye sita mo me bi apa efe fio na ba ti se ama ni we no fio ni ya na ka ni mo no ko wo no ni wo fio ya to ni apa a cafe mo be ko ni o ka cafe mo e ke bi si ka cafe mo e ke bi si mene no ni wo ta ye no ni wo na ne mene le bi ne no ni wo na ke no ni mi ba na ke hi me yẹ̀yẹ́ mọ̀kẹ́yẹ́ lé ńpẹ́ lóko bẹ́ẹ̀ di wòye ní kọ̀ọ̀mí akẹ́ wọ̀nyẹ́ wọ̀nyà ni lóko bẹ́ẹ̀ kàmú ẹ̀ mẹ́ni gbà wọ̀ la mẹ́ni jí wọ̀ sì gbé mọ̀ mẹ́ni gbé ọ̀wọ̀ sí mẹ́ni gbà wọ̀ mẹ́ni wọ̀nyẹ́ wọ́n fẹ́ kò mi nat blue efe lára ọ̀jẹ̀ sọ́n káàtó àdàkàlà la kẹ́ níta báyìí sẹ̀kẹ́ níbi kẹ ebi ọ̀sàjì kò mẹ́ẹ̀mí ebi ọ̀sàjì kò mẹ́ẹ̀ nàkàlà làbẹ̀
ne fio me ake we to this and that ha na can be a issue of our body no ha a question said the bio of our height ni ba ni height ma ba gabe ma ba many ji wo problem many ji wo how many wo nye we many e ko be favor baba acho me awuli acho muku tete ka wuli wo nye wo be efe ko be many ba wo many ba ta mana ni wo nye ko be favor e je ko be to mu joni bi o ke bule ake wo game wo be bule e fi o mi ake ye gbe ko ba no lele wo pe ke bi amen ni bi favor ka obu amen bi mo to e ko bo te gama chi to bo bi mo na do ke hwe mo na so ke ni ya e fi o mi ake o ji no ne ke ba di bi ne fe aba bo de ke fe o do gbe ni wo bo de ake bo ba ye wo tu wo ha wo ya chi ake gama yi ba chi ake no ne na 95 we afi ni efe ke nche ke ni ka me ko e bi gba anye ma ni si ahun ka si 95 papa e jimi na 84 mama jimi 91 ka ko e bi gba anye ma tabi aye bi ni ni di no ni ma ni ma fe nke wa di no ni wo di ma nke ni ke e ba jo ni ma mo ke ye mo yi do ko ni yi su papa ni ba wa e ma je ni ma ni ni ya she ni ke tu bi pe ja fe ni bi ho manya machiti ya ke gando biti nikao ake Jesus okay if Jesus had not said I am nobody would have said thou art I am thou art ke ake I am me ake thou art iwo nega ni fule nega Babu fai kame abunsamwe nina umase na keje ni bi ni na yibi ne ole nono obafi ole nono neni o mase bawa mo fiyo ni manya mafi ni mke wa ne di no ni ko ni ya ke mi ke ni ke fe wa ke a o ka ke ista be ni ke a ke na him ke ni a ke ko fe bo ni ba si ni he ni bi ne a ke e ko bi ne mamu ana ga e bo jake ya sima ke wace wani fe wani wace Mr. Joe Lartey ibi kene Abdu Bagawa waya Abdu Bagawa waya Sebu Abutio Abdu Bagawa Yeribo aye Yeribo aye O jajaja Yeribo aye O jajaja Yeribo aye Kwabame
Sono akasi so here akasi mene bine ibaje indabuano bane abiasima yibeke na ke mene bine efele mi she agbo ke shida ake mene eba Jolati eba she idabuami ke mene ke ba fe no shida play ke mene fata efe ke no shida play ke to fele ke hanyi fe ise an kwale mama inwi mo no adwacho be wahani manfe ke jenu akeshi onteno kusi egamami ke anukwale meji gbete wi mo ne wi launching of the gamanche ka pe ke ba mo na do cho ba anukwale teno kusi egamafe abi ijale be bi fi o ake wo yin ipa wo yin no be bi fi ake wo yin ipa wo yin chinyemi sumo alefe oti enyi misimo ke ko mefe mo efe oti ishishinu mo amba wote oni shinmo ayi wote mukome nye nano fe ke okome onyo onano fiano mo ba hin ake to ba jo onye mi he ke ba yin ake shi o ba jo onye mi he ne yo je ne mi ne yo onye mi ni eyo ti shilibi ne mi ni ena eketo ena te fi o te ko ina ke bi ke te fi o te akwa ena ke bi bo lo ho no fe no klo no fe no nkome fa eyin ewo okwe ewo kwe wo hishi oduba wo hishi ke ekome fe mu fe boni wo je gameji wo ebo fe boni je ganyo fomo bi ji wo fe wo he akapa wo wo ya akapa wo no kula wo he akapa wo ke wo he akapa wo we money makeji ewie mo fi le ba yeji ewie fe enche ewie mo fe esuishi jakeshi no ni nklo ye mi e ifa baba o yemo no foto ko esuishi e no ni eklo ye mi e fa baba o kenuchumo ni eta onechu ndi awards ne ibasumo ni gasen ka gbene traditional councilor yi aboa kone anya jele ko onna kan no aba machine wo momi oba fe gbene hu e on sole akeshi Joe Lartey ke ibaya ji meji abo mi po esa ni shise sani wona Joe Lartey ekwe ete edwe enumo epa kenya hu sani wona Joe Lartey na fame PSA ewo awards na ba dumo shike ha na kan gbeja no to e ke na kan susu mo unto wona chele kete hey shorty na gelele ne me hu acha me ya hey fe be wogan wogano okay wo wale akeshi inflation shorty ni shemo shorty si no ni joti ni bi ane wo yu o heji ball cha ni bi ane asaboyi enyo if you Accra House of Folk ke Olympics wo ke won to gbeja no ni amenya meshi akan inflation he ye gane
ya kan shi ne eji ni ngulu Yeah. dile twemo fe ke no fe no e o ba kuro ke je Yeah. onye tra de nye ha da idile ke no na egbeji ano to we o ba mo le wo mi Yeah. o nbi la ke se tata o ke ba wo mi lo Yeah. Neighbor. numo Nigga. numo Ye ye na kai ni trash ni. na kai Ma gbe mi ko mi pe. ese No fe no ni di kan ta wo ni ma fe mo ni me ke di do ne. Wonye o ke ya na gbe ma fi. Na mo drobo na ila ko be ni di ta mo tu ila lo mo so vi ko ila lo ila pe di Ganto. di ne ke na di ne mi pe le no ni batana ke de 1976 igba na ahun ba si pe ìwọ náà ní pẹ́ẹ́dì ní àmì ní kẹ́dókò ẹ̀ ọdínmọ́ni má fi iná ṣe iná fi ọ̀yẹ́ ló bẹ́ ṣe kẹ́gbé mọ́tì o kẹ́ ẹ pípọ̀ ẹgbẹ́ mọ̀ ló bá hàn kò bá tún lọ́dún tàná fi ó lè má bọ̀bọ̀ dẹ̀ má wà ní kẹ́ yẹ̀yẹ̀ ní kákítà yẹ̀yẹ̀ akẹ́dọ́ fẹ́ẹ́ náà bá fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ má wà ẹ̀ má wà. Yo chami ya. Yo chamo tu. Cheme kenye me. Be wasani akbane. Numu eke moke wo no de ya. Yeah. Wo ngene ke wo ngugano. Yeah. Ni ga ya we. Yeah. Cha no manyaba. Yeah. Biasuma. Boni. Yo wache papa de nika ke game fe ke ayiko oyura don ma kwebo ni body ni ke ni owo ibi fi more because this is the greatest legacy of Joe Lartey. Over to you. Over to you. Oyura don. Natural ini kuasa. Ni dagi si papa o nan wajo ni o his o kwega o kale do iti aye ahun. Amen. Ago ni me gana me cha mnyaba Yeah. yo fo gba fi ku Yeah. cha mnyaba Yeah. awon mo jun ke de iwa mo de Yeah. ke o che Joe Lartey Yeah. iwa ni wa fi aka ba ta Yeah. fi afọ ba Yeah. e wo mi mo Yeah. ni fo te ko shu mi Yeah. ni wala ke jo mo afi no Yeah. ni wona le ni wo sa fi wa na le e mo echu e ni le che ni Yeah. mo ke iwa le na Yeah. je wo iwa le na shi wa ni mo iwa le Yeah. ese bi fe jo ma fi ami no Yeah. ino ya fi ami no Yeah. chule mo fi ami no Yeah. na ina fu e fi ami no ma Yeah. ite be ko ite ni duro te wala ni teska Yeah. ibi ke na bi fa na wala Yeah. ko ni ni gan ko Yeah. gbe ahinsi Yeah. ka shi inu bi ku Yeah. isi ajo Yeah. ni na ko Yeah. cha never Yeah. Ago ni me gana me. cha manyaba Yeah. cheme iwa no yi au me iwa no Yeah. cha manyaba Yeah. cheme mi le show Wow. This visit to His Royal Majesty. It's very interesting. You've come out with the word refreshing. How refreshing! It is indeed very refreshing. I wasn't looking forward to a thing like this. But since it has happened, I'm going to treasure it in the best part of my memory. It's been very, very refreshing and awakening. It has aroused certain patriotic feelings in me. And even at this advanced age, I'll try to do the best I can for the people of Ghana.
And I'll be, the day I close my eyes, I'll be happy that I didn't waste my time. So I thank all of them. I thank them. Now, this vision some years back was born. Now that you want to revive it, will you say it is the due time now? It's the right time now that the Lord is. Yeah, there is a time for everything in life. There are times when you attempt to do a few things and you don't get. But God, the Father, has a time for all of it. We call it devotional sort of period in the life when God Himself will allow the things to. And I think with the Ghana people, this is the time, and we should not let it pass through our fingers. We should not. Thank you. And with this, these are the AIPS awards. That's right. We watched on TV and we saw when you went to Dubai and everything, coming to show it to His Majesty. And generally, would you say, indeed, you've been well recognized? Oh yes, I was recognized properly, and when my award was given to me, there was standing ovation. The president of this international body is from Italy, and he didn't know what to do with me. So the recognition came all the way from the top of this Association of Sports Writers International, and I'm very grateful to them. I'm happy that Ghana, the Ghana swag, did not do anything to hinder. I went with the president and the secretary, and they looked after me well. So I'm very happy. Guys, you have any other question you want to find out? Go on, it's okay. Thank you very much, sir. Yeah. And we wish you. But there's one correction. The award was made in Qatar. Okay. Qatar, the venue for this year's World Cup. Thank you.